Te doy las gracias, Señor, por el consuelo de tu presencia. También en la soledad eres mi esperanza, mi confianza. Desde mi juventud eres mi roca y mi fortaleza. Merci pour la famille que tu m'as donnée. Pour la bénédiction d'une longue vie. Merci pour les moments de joie et pour les moments de difficulté. Merci pour les rêves réalisés et pour ceux qui sont encore à venir. Merci pour ce temps de fécondité renouvelée auquel tu m'appelles. Increase, O Lord, my faith. Make me a channel of your peace. Teach me to embrace those who suffer more than me, to never stop dreaming. And to tell of your wonders to new generations. Protegei e guiai o Papa Francisco e a Igreja, para que a luz do Evangelho chegue até os confins da terra. Enviai o vosso Espírito, ó Senhor, para renovar o mundo, para que se acalme a tempestade e a pandemia, para que os pobres sejam consolados e que todas as guerras acabem. Sostienimi nella debolezza e donami di vivere in pienezza ogni istante che mi doni. Nella certezza che sei con me ogni giorno. Fino alla fine del mondo. Amen.